من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب أنجل بتدب تدير بالإسلام مسلمني وسلمنا بالإسلام سلمنا يمبي الجنة كالجنة يلا ودين فومي يمبي الجنة mi toriki Allah yo Allah okka en fu meɗen battane moƴƴo musidɓe julɓe tedduɓe jaka ko ko wiyete liberté ɗum ko nema kono jaka andi ɗum ko nema wotuma perduɗa ɗum musidɓe julɓe tedduɓe a yaltude jaka ka suuduma ler mo falɗa hewta ler mo falaɗa hara a sakkaka a happanaka jaka ɗum kadi ko nema musidɓe julɓe tedduɓe jaga salligagol ka suudu muɗum yaha seppa yaha ka suudu Allah fi tottoygol farilla jaga ɗum ko nema jaga non a andi ɗum ko nema o nyande perduɗa ɗum jaga tottugol farilla juma ne laɗon maki sa juuli juma hayde ya jumare haray bakkatuji ma yafama hecci hanki woni jumaji ɗiɗi ɗe tawata juulaka e nder Belgique ma e nder Europe inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un musidɓe julɓe tedduɓe ne laarno makono julde jama ka juulirde baraji mum hino fota wa waqtu wa baraji nogay e jeeɗiɗi par rapport e on juuluɗo ka suudu hande sa heɓa e julde jama kaka suudu ma an e ɓeygure ma si tawi harayɗa jogii ɓeygure emba jaka ɗum ko nema kono jaka hari en anda ko nema emba si Allah walli en ɗum ɗo iwi ɗen torimo yo faabo en e itta ɗum ɗo jaka en mankata hande kadi waqtu ka juulirde fa ya subhanal hayyi allazi la yamutu fa ya fa'alu lima yurid senade wodanima an farluɗo e tagefo ngon fop mayde an no wodanma luttal amaraka fuɗɗuɗa amaraka haɗaɗa ya Allah Allahu subhanahu wa ta'ala en torikimo yo ittan en ɗum musidɓe julɓe tedduɓe yewtere annen ko yelotoɗo hande partie 4 Fii Coronavirus yo Allah danda julɗo e kefero nde nawnare wiyetende coronavirus mi torike Allah kala mo nde nangi foti ko julɗo foti wona julɗo yo Allah sellimmo mayɓe muɗum ɓen hara ko julɓe yo Allah waɗɓe yanɓe shahid musidɓe julɓe tedduɓe watta en hulu coronavirus hulen adduɗo coronavirus on ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala si a huli Allah hulɓinay ɗe nawnaje e maɗa si tawi kan non ɗe arima nangude wallahi summa wallahi sa mayi e nder muɗum haray ko a yanɗo shahid hiɗa mari baraji yanɗo shahid si nde nawnare nangima a lutti e muɗum hara ko sabiran muhtasiban hara ko a muññiɗo barjitorɗo habbiɗo moƴƴere nden ka Allah subhanahu wa ta'ala man lam yamut bisayfi mata bi ghayrihi tanawwa'at al asbabu fal mautu wahidun sa ma yari fi Allah amma yari ko a yanɗo shahid amma yayi hara wona a yanɗo shahid kono pellet kanko be maya si tawi noon a ƴetti précaution ji ɗin fop Allah jarribike ma tawi pellet ko ndeɗo wonata sabu maɗa hara hiɗa muññi sabiran muhtasiban no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makiri noon hara hiɗa mari baraji joddi yanɗo shahid mi toriki Allah yo Allah arsika kala yiɗo nde yewterɗo o feƴƴine ndeɗo nde o ƴettita en itta en e hoore o adna o naɓa en laakara ka makko hara koye yande shahid musidɓe julɓe tedduɓe hebloɗen maza qaddamta lil maut ko honɗum mi ardinani hoore an ko honɗum ardinanɗa hoore ma bandirawo e nenirawo e babirawo an tedduɗo fi nde mayde qul innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum nene wonɗen dogude en fottay e mayre aynama takunu yudrikkumul maut
nokku wo kala ka wawɗo wonde mayde nde hewtitoto on ko on wonɗa e hulde ko jokku makon ko heɓay makon arenta anda kon to mayde iwrata anda kon to coronavirus iwrata kono ɗum nangata hulugol maapo maapina ɓeygure mum na ɗum ɗo hanɗa wadde musidɗo julɗo tedduɗo ko hanuɗa wadde ko al istidadu lil maniya ko heɓi lanagol nde mayde ɗo ene musidɓe julɓe tedduɓe ñande be hiɗen wowla fi coronavirus en yeggiti Allah no noddi en ka deftere makko o wi kullu nafsin zaiqatul maut kala wonki meeɗay mayde imma a mayiri corona ma a mayiri hara hina corona ko hon non tawata fe on ɗo kulol ngol hino ɓeydi fi corona ɓuri ado ɗum ɗo ko njelo maayi ado ɗum ɗo ko njelo maayi fewno ɗum ɗo ko njelo kadi mayata ɓaawo ɗum ɗo woɓɓe maayi no harana ɗum ɗo woni sabu mum hara ko nawnawon to sokum kullu nafsin sa'igatul maut hiɗa mari ko wiyete kon nafs kala wonki meeɗay mayde wonkino ka ɓandu ma musidɗo julɗo tedduɗo ko beeki yalta honde tigi yaltata ɗon a anda mi anda a nanari Allah inni maka qur'an wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamut wonki wo wonki anda koye leydi honduki mayata ko honde tumay koye sa'i hombo koto e meɗen anda a nanari ko Allah ewni ma ko wi kullu shay'in halikun illa wajha kala hunde ko halkotoɗum lanna sina jaati Allah subhanahu wa ta'ala kin min o wonɗo e wolde ɗo onon ɓe jentiɓe la wonɓe landarde fappi ɗon tawa e on shay'un no kala hunde nde Allah innuno kullu nafsin za'iqatul maut kala wonki meeɗay mayde malaikaɓen ɓe weltino par ce que kamɓe na wonkiji ɓe jogi Allah inni kullu man alayha fanin kala ko woni ka hoore leydi ga ko lannay ɗum malaikaɓe ɓe ɓurti weltade par ce que kamɓe na ka leydi ɓe woni kaka kammu Allah subhanahu wa ta'ala o fermiri yewtere makko nen kullu shay'in halikun illa wajha kala hunde shay'un janɗi fanɗi wondi e wonki wonda e wonki kuɗum kakun lekkun foppo ko halkoto ɗum ha lutta jaati Allah ki malaikaɓe nden ñande ɓe andi wondema pellet jaka kamɓe kadi ko ɓe mayayɓe musidɓe julɓe tedduɓe honto mawɓe meɗen woni honto waliyaɓe Fuuta Jalo woni honto lamɓe laaminoɓe woni ɓen ɓe mayino wona coronavirus woni ko wari ɓe enen kadi en mayay siko ɗum ɗo Allah nodditiri en mayay nawnare arno ka meɗen 93 94 ha 95 no inne choléra ko jelo nde waruno kontotako on say en précaution ji hay hunde ala salte e tundeji ko woni ton ɓe Allah hoddirno ko choléra o wonta sabu muɗum wallahi ɓe fabɓe mayno ɓe Allah hoddirno ɓen choléra o wonta sabu maɓɓe ha ko won ɗo ni meɗen wuuri meɗen wowlude si tawi noon Allah hoddiri menen min daɗino choléra on en daɗino Ebola on tawi Allah hoddiri ko coronavirus on ɗo ko laama haala feere o ala ta hulu mayde hulu jom mayde ta hulu mayde hulu taw hulu fi ko tawoyta kon jango musidɓe julɓe tedduɓe ɓe inni man wahaba nafsahu lidduniya kala ƴettuɗo wonki mum jonni aduna tun wolan tu'tiyahu duniya illa qit'atu ardin yudfanu fiha sa ƴetti fima foppo a waɗi fi aduna tawi ko hande non wonɗa anditude fi mayde ka coronavirus ari ɗo wo aduna on jonnatama sina taƴu leydi gokkunni kun surreteɗa e muɗum wo amma noon sa ƴetti wonki makin foppo a jonni Allah subhanahu wa ta'ala wo Allah jonnete aljanna hara ko arduha samawati wal ard hara yanji makko no ɓuri yanji kammol ɗin jeɗɗi e leyɗele ɗen jeɗɗi musidɓe julɓe tedduɓe wata en hulu coronavirus hulen on adduɗo coronavirus o jarribori en ɗum ɗo ɗen toro o mawɗo Allah wawɗo mo ronkata si tawi ko sabu bakkatuji meɗen o yiltiri ɗum ɗo e hoore meɗen Allah min tuubi min roddike ma min torike ma hanniram ne men ni musidɓe julɓe tedduɓe
nde nawnare wiyetende ta'un nanen o hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ɗo ɓernde ma waloto a deƴƴay min nata a yeloto kono si ari haray a hula a weltoray konno ɓe maaki wo atta'un koko wiyete ɗi ñabbeli sifa corona en e ko nanditata e muɗum e ebola en wo ko shahadatun li ummati ko mi addiri ɗum ɗo ko fiyo heɓo yanɓe shahide e mofte an ɗen sallllahu alayhi wa sallam o watti yeeso ɗon wa rahmatun lahum ko yurmede kadi wonande en kala ɗum ɗo hay on goƴo kulol ko heɓuɗen ɗo tum woni fukkir ɗum bakkatu kala ko heɓi julɗo ko welata wonki makko kum hara ko sabiran muhtasiban hara himo muñani Allah subhanahu wa ta'ala haray bakkatuji makko go yaari ɗon wata en hul musidɓe julɓe tedduɓe ɓe fillito hadis o wo atta'unu shahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa rijsun alal kafirin kala non mo kafiri on ɗo kala yedduɗo hoolaki ɗum ɗo an ko soɓe wonandema ko sonja wonandema musidɓe julɓe tedduɗe ko jelo mayino fewndo zan sayidna umar fewndo nde nawnare arno nde waruno hara ko sahabaɓe ɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki radiyallahu anhum no tawano eɗe ciga ɗe nawnaɓe warno no tawa e maɓɓe abu ubayda radiyallahu anhu mo tawa e sappoɓe weltiniraɓe ɓen naata e aljanna tawi no wuuri ko sifa ɗe nawnaje wonno sabu makko honto ɓe woni hande iɓe ga aljanna no mayirɗa o mayirɗa yo battane ɗe moƴƴo si wulure surrima si goto surrima si adna Allah on fu du'anike ma tawi ka yahata to moƴƴare mi sikka waway nafude si tawi hay goto du'anakima hay goto surroyari ma si tawi to hino fokkiti no moƴƴi no newi wallahi haray hino foti moƴƴin ton ka yahete ton la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha goto e meɗen mara galle ɗe tawoyta jango sina ɗen ɗe darnan ɗen hoore men hande ko adi en yahude jango en tultatagoy ɗon andi ko honto goɗɗo hani fellitude wondema pellete amayey andita na sabu bonki ma warayma wona sabu moƴƴuki ma warayma na sabu bonki ma luttinayma wona sabu bonki ma kadi woni ko luttinayma na moƴƴuki kin warata na bonki kin warata wona moƴƴuki luttinta wona bonki kin kadi luttinta ko honɗum woni ko warata ko lannu balɗe e ko Allah subhanahu wa ta'ala on hoddiri kon o sappi ɓurnaɗo tagefa ngon fop o wiyeteɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o inni innaka mayyitun innaka an muhammad mayyitun ko amayo wa innahum mayyitun on fop moɗon kadi ko on mayoɓe kono noon ko mata hundituma wallahi mi anda a anda mi anda a anda no kasa min wonɗo wonde ɗo ko nde yewtere ɗo pet luttani lang adna sinde timmi mi anda kono kaw yinuno ɗon ɓurnaɗo tagefo ngo innaka tabitina ayyo muhammad mayyitun wallahi ko a mayo wa innahum mayyitun ɓe fop maɓɓe kadi ko ɓe mayoɓe musidɓe julɓe tedduɓe ñande go weetuno nange yalti ñande go weetuno ndiyan saaƴi tawi mi wodaka onon ɓe wonɓe lan darde ɗo fop e ndaro yeyɓe lan ɗo fop ka facebook laawolkisal ɗo en direct hari goto e meɗen ala e aduna ɗum waɗino ñalande go wabi rabbil kaaba ñande go kadi aray harami ala goto e meɗen wodaka ne ñalande kadi ko arayne Allah landoy to nden ñande limanil mulkul yawm ene ko hombolamu wodani hande mo beeno maapodi e hoore muɗum ko honno daɗirta danda woɓɓe no maapi ko honno luttirta e laamu hande Europe fop hino maapi ko honno ɓe wawata sauvirde dandirde population maɓɓe on no wodi leydi go iwrundi kam mi iwri ton hiɓe maapi hande ko honno ɓe warirta population maɓɓe on fof fiyo ɓe luttuka laamu haysi goɗɗo luttari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki woɓɓeni ko konngol karamo koɓɓen
Allah ko o wallowo leydi nunɗundi ndi yimɓe mum nunɗi hay si tawi no yimɓe leydi ndin ko heferɓe. Allah wallata leydi toñori ndi yimɓe mum woni toñori hay si tawi leydi ndin ko leydi julɓe. Musidɓe julɓe tedduɓe, fillama e ko feƴƴi fewndo Seydina Umar naatilen guluje 10 ma ko ɓuri woni ko nde nawnare waruno ha tawi fayda a heɓata wangotoɓe ka suudu Kaaba. Nde waruno ha yehi tawi hande kadi ko piyoji kulle wone wangade ka suudu. Inni o inteɗo Abdullahi bun Jafar maɗum Abdullahi bun Jabir wonɗo o e maɓɓe no tawano ko woni sabu maɓɓe ɗe nawnaje e sahabaɓe goo sahabaɓe andaɓe moƴƴa lolluɓe ɓe e lolla sabu ɗe nawnaje. Si tawi noon nawnare nden nde naati e leydi nde tawima sellantama ka yalta. Si nde naati noon e leydi e ala ton sellantama ka natoya e ndin leydi ɗon. Naya inno imanu ma on joni hewti min on ko Allah hoddiri wo ko ɗum wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Wata ƴettu hoore ma naɓa e ko halkata. Ko honɗum waɗɗi en fewndo ɗo mi darnira ɗo yewtere ande. Go'o hay'atu kibari ulama'ul umma karamokoɓe mawɓe aduna Allah on fuu ɓuraɓe yongitorede ɓen fab ka bange l'islam ko ɓe inni go'o koyen ɓeydu kulol Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum woni ara non ɓeyden mo hulude. So addi ɗo gotel pet kono hun gotun e kono wi makko ngin jundun min junudi sonsoli hun gotun halkuno ko numruzu kum o addi ɗo virus hun gotun hakke ko tawata hikum fanɗi ɗe gite ɗo wawata ko yi'ude tawata ko kuwata dimbude aduna Allah on fop. Jogiɓe misilji hara ɓe jotto ka maɓɓe ɓe bugoɓe lance aduna Allah on fop ɓe ronko yi'ude kunɗo. Yahuɓe haka kammu dow inni hewtoyika kammu yahika lewru yahika nange yahika koode tawi ɓe ronko yi'ude virus hun gotum. Allah holliɓe ko kanko woni rafi ussamawati bila amat. Ko Allah woni ko ɓanti ɗi kammudi ko alda e tugalal hiɗen renti. Allah laysa ka mithlihi shay. Allah o dardotako sifa makko ala. Si tawi hande doole ko woodi a jooɗoto e leydi ɓurni mawde nin fewndo ɗo ka adna on hatti ton ha ka adna on hatti an e goɗɗo hara hiɗo yi'indirde tawata kunɗo o ariɗo goto e maɓɓe wawa yi'ude kun anda ko honto ko woni ko Allah holliɓe ko gongil ngol ka o wi kon ka deftere makko wa ma utitum min al ilmi illa qalil. Wallahi on okkaka e gandal on mara gandal sina gongel ni woni ko jogi ɗon. Allah hollu doole makko ɗen hollugol dey wonen ene welsindiɓe ɓen Allah dey himo ɗon wa mallahu bi ghafilin. Allah accirari wastayi ko welsindiɗo amma ya'maluna e konko wonɗon e gollude ma konko wonɗen e gollude o findinayi e woni. Musidɓe julɓe tedduɓe karogo mo koɓe adna on noon ko honnum ɓe fotti. Go'o wo ko yen ɓeydu kulol Allah subhanahu wa ta'ala ko yen duumo e toragol mo yo ittan en ko ɗum no honɗiɗa ɓunnum. Tati wo ko kasratul istighfar ko yen hebbin tubagol ko rutto ka makko subhanahu wa ta'ala. Toroɗen mo yo accan en yo accan en yo accan en. Naya ɓunɗum ko honɗum ko at-tawbatu war-ruju'u ila Allah ko yen tuubu ruttoɗen ka makko. Ara non ɗum ko honɗum hanuɗe wadde ko yen ɓeydu kulol Allah sukkinen du'awuji ɗin hebbinen insinagol ngol naya ɓunɗum toroɗen mo tuuboɗen ruttoɗen ka makko subhanahu wa ta'ala. Kulol Allah ngol ko ya andu jaka yo Allah ko mawɗo jaka yo kaso ngo o naadi en ɗo e muɗum ngon mo be meɗen heƴi fewndo ɓuri 1 milliard yimɓe no soka e nder cuuɗi. Sa yalta hiɓe andi sa naata hara hiɓe andi ko kamɓe contrôle ma. Si ɓe wawi en contrôlirde ni ko honɗum sikkuɗen Allah ko Allah holli en ɗum ɗo
wonde mako fa'alul lima yurid koko faalawo yo waɗata nde o faalawo eno o faalirawo e ka o faalawo e hoore mo o faalawo. hande noon ka fewndi ɗo wona julɗo wona kefero wona moƴƴuɗo wona bonɗo si yehi ha ka suudu Allah hormantindo tawi hande a yehi wangotoɓe ko ɗiɗo tato juma juulatake ton ko regili juulirraji fappo sokama leyɗe julɓe ko wona leyɗe julɓe ko wawi ɗum ɗo wo ko rabbu samawati wal ard ko wiyeteɗo Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. makka fo moɓodirno ƴetti dole mum fop waɗi planji mum fop fi wargol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Allah ko konu hum gotun e koni makko woni ko wurti e maɓɓe ko ɓuri lowde kon. inna awhaynal buyuti la baytul ankabut ko mari jawwal ngal ari sakki ka fammere gamboru ɗum ari joori ɗon tawi ko kun konu hum makko to so kun lo'u kun ɗon boofo koy e mari jawo hoy ko koy wata sakkade Abu Jahali ɗi bandiji makka. fa ya subhanal hayyi allazi la yamut. Allah ko fa'alul lima yurid innama amuruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. ko mi sakkitorta leydi ka wonɗa wo leydi ka wonɗa sariyaji ɗi ɓe hetti ɓe wallini nen fiine nawnare ɗo ko wajibe e hoore ma ya teddinɗi ya respectuɗi ɗum ko wajibe e hoore ma. ta yaltu ta salmodir ta o moɓodir kala ka yawɗa kadi fi hara ko fi ñamete e sika ɗin piiji distance on hakkunde ma an e goɗɗo ɓeyni 1 métre ma 1 métre et demi ko ya respectu teddina. sa yalti ƴettu masque ji ma ɗi maskoɗa ha moƴƴa. sa hewti ƴettu kadi sabunden soɗoɗa ha moƴƴa. teddingol ɗiɗo ko teddingol sariya onni alwiqayatu khairun min al ilaj. dandugol ngol no ɓuri innugol no mari lekki. na innugol de ko heferaɓe waɗi ɗum ɗo mako ɗo natiri yaltiri ɗo si Allah hoddiri heɓaylam si Allah hoddiri heɓete kono noon wala tulqu bi aydikum ila tahluka. ta ƴettu hoorema naɓa e ko halkay ma. sa ine laaɗo inni nawnarde sine naati e leydi wata yahu sini tawima kadi e leydi wata yaltu ko fi wata ƴettu hoorema naɓa e ko halkata. yon noon koko ɓe inni en waɗu ɗo ko wajibi e hoore meɗen en fop meɗen teddingol ɗum ɗo ko ni Allah hoddiriri fewndo ɗo. mi darnira yewtere en toro rabbu samawati wal ardi on ɓantuɗo kammuli o jukkinaari on weƴƴituɗo ndi leydi on dandunoɗo annabi Ibrahima ka yiite on dandunoɗo annabi Yunusa ka nder reedu lingingi on dandunoɗo annabi Ismaila e hirseede on dandunoɗo annabi Musa e yoolagol on dandunoɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka fammere. Allah mi torike ma dandu tageefo ma ngon fop dikkinaɓe e nde nawnare. Allah ala wawɗo ittugol nde nawnare wona comprimé wona vaccin wona hay e hunde ko wawi ittugol ɗum ɗo e hoore tagu ma ngu wo ko an o wiyeteɗo Allah men tororima inɗe maɗen fop ittu ɗum ɗo e hoore tagu ma ngu. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula an tarfa ala ibadik hadha al-waba innaka ala kulli shay'in qadir. musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo ɗum ɗo du'a sakkitoron ko honɗum sonja e sohola e mapunde e ande ko woni e hoore ɓiɓɓe lagine kon fop fewndo ɗo tentini noon nde ñalande hande 22 mars 2020 ɓiɓɓe lagine sonjike ɓiɓɓe lagine ɓittike kono ko wawi en ittande ɗum ɗo wo ko an Allah ittan men Allah solnan men Allah fittan men gonɗi. Allah weeti ñalaɗe duuɓi 10 ɓiɓɓe lagine hino finude hara ko wullugol gonɗi no warana no bonnana no sunnana no soka no jatta no tooña no viola no piya. Allah mi torike ma weeti ñalande bimbire hara fo ko welo ko jala welto yettama ya rabbal alamin. Allah an o dandunoɗo Musa ka ndiyam mi torike ma dandu ɓiɓɓe lagine. Allah an o Allahjo dandunoɗo Ibrahima e sumugol Allah mi torike ma solnan ɓiɓɓe lagine. Ya Allahu an o dandunoɗo Yunusa ka nder reedu lingingin
Allah mi torike ma renu ɓiɓɓe lagine ya an Allahu an o wannoɗo hijabu e Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ka fammere Allah mi torike ma waɗu hijabu e ɓiɓɓe lagine innaka ala kulli shay'in qadir wa akhiran yo Allah okka en fof battane moƴƴo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴinoyɗo nde yewtere ɗo li wajhillah yo Allah dandumo coronavirus yo Allah arsika kala yuɗo nde ɗo feƴƴinoyi nde hara nde himo maya hara ko yanɗo shahide yo Allah taw hara ko fi Allah woni komi waɗiri waɗa ka mandakkeji meɗen waɗuɓe e waɗanaɓe e daruɓe fop ka mandakkeji meɗen moƴƴey ñande surroɓe arti si en heeɓi noon ko surroya en wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.